Ilokha litalaphe njalo igcome lisho umcimbi nomcimbi la lihamba khona lifike litalaphe yona ke imbangiyalo. Sawubona kuphi nokho kufuneka khona lo mbuso njalo manje kubingelela wena mathinda qobo sitamza umqamela amehla kabanye baqamela imali wazi. Ngara wethu ungabuza kulokho lokuqala la ngicela wenze ukulungela upress subscribe button share phinde comment khona konke uma subscriber ayikho mara kuhamba so senze ube wena oqala uthola notification uma sikufakele video phambili ungakhohlwa ukulike kanti ke ngabe umdala ekhaya uyathi hlana lapha na comment section ungakhohlwa upress button la join lapha usipho 10 rand njalo kuphela wenyanga uma ke ukuthi uyayithanda channel futhi uyafisa ukuthi yenze izinto ezinhle njalo siqinisekise ukuthi umnini ngane sabhenka ayibona ayithini bona wena na bako YouTube ngane zawethu igcome elisha kade lisesitenge ebhalitho lapho khona kusabalela ivideo yalo lita lapha khona omunye oyimbangiyalo simazi ngokhuzani emva kokuba ukhuzani ehlukanisa unyaka cha igcome elisha linesaka nje esisha elisikhipayo noma elisikhuluma ngabe lihlangana nabantu futhi liyababuza abantu ukuthi cha niyangithanda na abantu baze bevumele phezulu njengoba saziye sonke ukuthi kube nabantu abathi akunalo iqiniso mangabe kunale ngoma yakhe ukhuzani ethi umjololo wesikhundleni sokuthi ngabe kuningoma ke ethi iParis abantu abaningi bathi ke ziya ngevoti asingakhulumi kakhulu bekumele bevote abakhulumela ukuthi iParis bekumele wini ngala wethu ngaphandle komusho isikhathi sakhe sikhuluma sihlale kuyona ke ivideo yakhe umthandeni neta lapha khona ke ukhuzani esitenga lapha ke ebhalito inkinga yenu ngintshele inkinga yenu ukuthi nifika nesivotele uma sifika sesingiculela lento ebenivotele bese nishaka amabhodlela kabili. Okay, ngiyabonga ukuthi ningivotelile kodwa yini ningangishayi ngamabhodlela mina. Ngiyamthanda